Hello, very good evening. Welcome to Manung Hutna. Manung Hutna the Manipur Putara Muksege. 2023 की मेगी तारीख ओम दगी मैटे मदी कुकी community की मरकता अदुम्बा ethnic classes ethnic violence लाकपनी अदुवा मरक सिदसु तोंगान म community सिंगी मनुंगदा कोई उंखटनबा सावगटनबा तोंगान मखल की violence मैम खक लाइग्रे मरोइना मैटे मदी कुकी की violence मदी यामना मेक सिंग यामना चावरबा अदुम्बा proxy की वारम खकनी हाइबे के अदुगी वाफम लाइरे अदुवा मरकता करी मरम की दबकता नगा मदी कुकी community की मरकता उंखटनबा तोंगान violence थोलपगी मसिगी हौरफम मरम सिजु मसि proxy ओइबा दुम वारम खकला हाइबा वाफम सिने अदुना 2023 दगी ना 2026 ngarang फावा ngarang से मणिपुर दसु यामना चावनो पांगथोकपा यावसंगी अरोइब नुमित मंगानि चुपना पांगथोकपा मसिदैदा अखोइगी मरोइना अखोइगी मीडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स समदि अखोइगी प्रिंट की तोंगान एक्टिविटी मैम खकी मरकता कोई प्रिंट की वजह से पाउस फोंगना लापने अदुना ngarang सिसु कुकी की कांगुना नगागी civilian सिंगा attack तौबगी re-attack तौरपे वफम सिने मरो इन ngarang थोकीबा वफम से उखरुल डिस्ट्रिक्ट की सिनाकैथेल हारी वफम सिदा नगागी जिनाव नगागी फार्मर सिंगा कुकी लालहोब नत्रगा कुकी खुलाई पाइबा मियो सिंगा नोंमै कापसलागा attack तौरपे वफम से ममंग दा कोई लैंग्वेज विलेज कोई लैंग्वेज दा कोई युमै थाकिबा कांगपोकपीदा नागा इचिनाव सिंगदा कुकी मियो सिंगना नोंमै कापसलकबा लौसिंग उरिङै मतमदा अदुगा तोंगान बा उखरुल डिस्ट्रिक्ट की मनुंगदा लौ उरिङै मतमदा अखोइ नोंमै कापसलकबि थौदोकसिंग यामना काहेनबा मओंगदा थोखिबि वाफम लैग्रे अदुना हजिक सिविलियन सिंगदा हजिक खुलाई पाइबा लालहोबा कुकी लालहोबा सिंगना हजिक अटैक तौरपगी मरम मसि अखोइ इंडिया गवर्नमेंटना मसि थिदोकपा यामना मदौ ताबा मतम खक ओइरे अदुना हजिक मरोइना चिंगी सरुक सिंगदनि ngasi अखोइना ngasi बेस तौजरिबा टॉपिक से चिंगी सरुक सिंगी अखोइगी हिल के एरिया सिंगदा फार्मर सिंगदा सिविलियन सिंगदा अटैक तौरपसे मणिपुर के हजिक यामना अखोइ लार्ज नंबर ऑफ सिक्योरिटी मफम खुरिमकता लैरगा दुबो लैरिबा मतमनि अदुना सिक्योरिटी में यामना हजिक से मखोइ ओइबा थबकता टोटली लैप्स collapse ओइरबरा सिक्योरिटी की थबक सिंजे सिक्योरिटी की मखोइ की तवफम थोपा मथौ सिंजे फजना तौदरबरा नत्रगना सिक्योरिटी लैना लैरिबा मफम सिंगदा कुकी की मियोइ सिंगना नगा की मियोइ सिंगदा अटैक होलबरा हाइबा वाहंग सिसु यामना चाव वाहंग अमाजि प्रजा में हंगैबा दुंबा तांकक म खंगने अदुना लैरिबा हजिक ओइरिबा मिकुप सिदा मणिपुर गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी से करीनो मणिपुर गवर्नमेंट हाइबा लालहोबा क्राइम तौरबा अदुंबा कोई आइन यादर मियोसिंजे थिदोपगी फाबा पुनबे वाफम लैब्रा फाबा पुनबे वाफम लैते अदुना मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट हजिक टोटली फेल ओइरबरा सिक्योरिटी की हिरमदा लोइना हजिक लाइब वाफम दे मणिपुर की हजिक लैबा सिक्योरिटी प्रॉब्लम सिंगे मणिपुर गवर्नमेंट नंगाकबो गमदबा तारगदि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की मदुंगिना मकोई की हजिक इंटरवेंशन मथौ तारैब्रा हाइबा वाफम न सिंगबसिनी मरोइना हजिक लाइब वाफम से अदुना तोंगान बा सिगी रिटालिएट तौनबो वाफम लैरे कुकी मियोसिंगना हदक ngarang na han ikoi द्रिङैदा लिटान थोखिबा तौदोकसे फेब्रुअरी की तारीख 8 इचम चंबा कोई नगागी सिविलियन अमा कुकी की मियोसिंगना फुबदगी अदुक चाव वहो मखक नगागी युम मोर देन 25 हाउसेस हेना युम मै थादोक्तना तोंगान बा नगागी मियोय मयाम खक रिलीफ कैंप तो लैदना मसिदा रिफ्यूजी ओइना चेनबगी वाफम मुक लैरि अदुना कुकी ना चिंगदा तौनिंग मोंग तौराब्रा जिकसे मखोइना हजि अखोइ नगागी ancestral land ni homeland ni hairiba mafam sing da bawa hajik sig capture tawsalaga attack torpa ngam badaragadi hajik kuki gi makhoi gi stain je da kari karma mong da back tawri haiba wafam sini so maruina ngasi gi topic kuki re-attack at Sinakeithel so welcome to Manung Hutna oza Ashang Kasar social activist oza Ashang Kasar tanamuk jage loina oza Khuraijam Athouba ni former convenor COCOMI. So joining shortly the Lamjathang, Thadou Leader. So I welcome all the guests on Manung Hutna Kuki Reattack at Sinakeithel. I randomly was Ashang Kasar ge hojage. Aduna was Kuki jingna mamang da nagata bom from name ka hen mong da reattack tawsel kiba ngarang moksu attack torokba aduna tension je hen escalate torokba aduna hajik ngarang tholai ba thodokse ngarang han litan da thoki ba sigi broader oi ba adum ba conflict am khak oir kadawra anatragana hajik makoina laiba hajik makoina changjalaga nagata amfam jingda attack torokba sai sida waja kari mot bibe hajik kuki amadi naga gi marakta laiba tension si tongan ba CSO mayam khak pullaga lan lotion bagi shanti purok na bagi haibi wafam bhawa kuki amadi naga gi leader sing famina raga wali to laigre adu leader sing na tham khiba leader sing na
Santi Pamba, Adu Kamlu Praja, Karana, Santi Pam, the Iran Horku Wafum Udoira, Kari Wafum Tamini. I coin Hana Yenga the Bose, Port Amakagli, Haidiba, Mayamase, say, don't talk to Lagani, Sikumase, Hujikti, Matam Kra, they don't talk any, Hanbasu later, Mokwese, Kariki no Hiraga, Moiki, Maninda, Karigumba, Machak Amaka, Karigumba, Group Amaka, Inshanba Adoga, support Toba, baking Tobiba, Kanlup Amakak, Group Amakak lady, Masi Labasina Moy. Yamna, Chotokna, Yamna, Tona Lena, Jangsha Libani. I don't know. Everywhere, a pigpa, a chauba, group Oigera, Moya Dum Tinarakani. Maramdi, Aquina Tatana Hibase. See proxy, Warni Haina. Aquina Hibakanda, Aquai Mishina, Kiantabara, Tadabra to the Kangdre. Adobo, Aquina Dum Yang Lakseba. Masi Torakani Hibadi, Amadi. Mapunate amadi lam aduda magi lamdu laite kona lakpani mi duna magi khudung changningai lepa changningai gi hipa changningai gi madugi policy duda moidi plan du tawrakpadegi madudegi ne he problem se thorakani aba madu thokpase ngasai moigi mathakta moigi maningda karigumba group amana moida support tobiram darade madu mohai se karimata power se leiroi tabane adubu yamna power leiraba group amana moigi maningda lepira banena achao pik phangde moigi lam oibra oitabra history chumbra chumdabra khangde maduda moidi maningda makhoida lepira banena hetta mamang changsanlaga pandaba kaya se thoklaga masi iran se sakal laga moigi solution ama masi de create tawraga bargain tawraga Moi solution number like Hale Haraga, Moisu, Yamna Nungai, Ingna China Palagi, Hibiki Policia Maka Yaweba, Masia Quina popped out of a name. Aduna. How put the Hojik Machamasu, Adu Taukrada, Taukre, have to the Tokpani, Adu the Inshanbegi, Taurakpani, Aduna secondary ni. Tawada Hoji Aquamayamna, Nainaga Base, Nagana, Maitena, Kukibu, Etek Tauba, Late, Nungshi double late, Aduada late. Tawadabu, Pijase. Nagaga Kuki, Tankuka Kuki, might take a hand a chakreava. Mado Aquagi me sing the analysis Toba Haitaba, Aquagi later sing a define Toba, clarification people on the bar, justification Toba Haitaba Tegineva. I hire a reality. I send Aquina open on a debate, I'll say, hey, Hibase, politicians sing the show. Moi Topudi Tolate Aduga, compromise the Adum, justification do reasoning Webra with the bribe rally to Kanga than Adum bargaining Toboda, compromise Toboda, solution a peace kini haina Chakreab, Madu the Moigi advantage lake crab. I higaba Nagagi Maran, Natankugi Maran, Karishu Leroy. Ojilan Tonarazo, Kanarazo, me, Mokoi the Tetana Hadlasu Torozo, Tankulki, Nagagi Maranate, Maiteki Maranate. Number one, Shang Semado Haina Seba. Ojiki Akoi, Hanira Crab, Hanati Akojum Kanga Labani, Garino Araga, Amana first head learning, Amana Lamgi Mapuni, Amana Chahila Shingani, Taina Digi Lera Kraba Magi, Lamasiki Mapuni. Me Lam Kuntara Lady Badu the Kona Changapa Duga. Mapuduga Managani, right Managani, Achumba Managani, Amana Lalekar, Lalehana, Chakrade, Akoi Bizardu Lalev. Kanana Mapuno, Kanana Hana Labano, Kona Kanana Changapuno Hibado, Aduda, Akoi defined dog of name. Aduna, whoever or whatever, whatsoever, Karikri Egera, Tankul na Lariba, Mapamsida, Lady City Tankul Nal, Mapuni, Lam Adugi Honorni, Lam Adugi Mapuni, Jahi Moe Lactring, the Lishingani, Mamanga, Lera Krabani. High work group say Jahi Chani, Chama Yankai, I see the Jolly able. Jahi Lishingani Lera Kraba, Lam me sing the Labama Pamduda, Gona Lapa Jahiani, Chani Padri Basina, Laraga. Towning but Tawa, Moy Adu Tauraga, Munaraga, Manaraga, Adu Togani, Kotani Hadadi, Madu Maraldo Canano, Alan Budu Canano, always Mokwedum, Lambatabane. Aduna, Hojiki, Maduki, Ashang Kona, Toraka Banana, indigenous key, Kainosi. Thorakpa NRC की डिमांड तौसलकपा ILP की पोट से तौरकपा सेंसस की पोट से लाकदौरबा SIR से लाकदौरबा अदुगा ngасai की डिलिमिटेशन से लाकदौरबिसिदा मोइदा यामना एलर्जी अमा अलर्ट ओइबो पोट अमा खग लेय मसी मयाम से NRC से लौरगा लेखरे नागा सिंगना मैते सिंगना इंडिजिनस की सिंगना अदुदा
असेंबा अदुगा इलीगल इमाइग्रेंट से हानदी वाथोक हुजिकती वाथोक थोकरे हानदी थोकलमदे असेगे मयाम से थ्रेट तौरक कांदा मोई द लेबे यादब खक लेरे अदुना मोइसु लमपुनी हाइबेगी साखी अमा विटनेस अमा पीनिंगाई की तमक्का लमपुगी तम चमनना मोइसे मदुगी स्टेटस तो योनिंगा होनरकपसेदा इशू लान मयाम से थोरकपने ओके जंगजा अखोइन उ तमदजु हजिकसे अखोगी मरोइन अखोइ लैंड ओनरशिप की मतंग अदु अमनदा अमना इलीगल पॉपी कल्टिवेशन अदुगा अखोइ नगागी एंसेस्ट्रल लैंड जिंगदा अदु नगाना मखोइदा पर्सनल वेबो वफम नते अदुना मखोइना तौरिबे एक्टिविटी सिंगसे अदु यानिंगदे हाइबगी उत्पदो अखोइना उये अखोइ हजिक होइना अदु हजिकसे हाउ सीरियस हाइबदारे नगा अमदे अखोइगे लैरिबो कुकी गी कम्युनिटी अनि जे हजिकी लैरिबा सिचुएशन जेदा अनि जिगी सीरियसनेस की वफम जे कमाइना थम्बिनिंग रिलेशनशिप से नते अदुने आई कंक्लूजन द लाक चंगे निगो लैबाइसी यारोय कंप्रोमाइज ngasi yanarasu hayeng yaroy ngasi hayeng yarasu mathangda karino matum thorakani haibadi lam mapudu na compromise su tawroi to moina di police cha sichinaraga lam mapuni haina compromise tawrak pa gi status tu manarak pa gi police sanarak pa ni the same haibda popi thaba madu tobo khot pa puna makse moisu original taningai madu copycat tawraga police ama semlak pa ni aduna madugi problem da dum laigani ngasi yanarasu hayeng yanaroi hayeng le claim tawrakani natradi moigi portion se lueba but aina hojekti lakchaning badi ngasai na hangbaga haibaga nainariba mari mayam da aina haijaning ba thamjaning badi kari no hai kanda hojik se moi ama tawe yadre handa separate administration do niye adusu mu piro ada tawre su thame ada tawe bolo tawrasu moigi portion se status se karimata ahongba masai original oiba yabo pot to di tarak tare haba moigi taliba khaliba pot sina tarak tarabane na madu phangdarade moi se tungda sokani haibege phangingai hotta honarak pane adu honarak paseda any means by ways and means sichinare hairaga center da chanare hairaga center na mohoi ba full backing tawra kanda moi pot se cha tharak pane aduna lan tawra de hore center na intervention tawraga bizar tawrakani wadudade waya lakpadade moi gi chances se chawe haibane adu moi di adu gi policy da kapane akoina phap ta da base adu nang sai na haibdo akoina kuki de yenthibal leite lan tawbal leite adubu moina lamapu masak khangdadana lam adu da laraga mi gi lairibal lam history majana geographically phajana topographically cultural identity punamak history chahi lising ani lairakhraba sida mana changlaraga kona laraga agreement list adu da punam lairabu sida hojiki adu tawrakane adu na konsa khulda tawraribudo chahi chama gi 99 years 100 gi list tonare hairakanda hojiki chahi chama du surakanda last de akhoi list nate mapune akhoi lawkhrabane na tawrakpadi gi konsa khulda lothokpane adu gi same crisis se lak toribani hoje Sinakeithel da toriba litan da toriba se litan se nahan hairakpado madu na taisaningai refer toningai gi police ni but aina hairela mamangda land gi dispute ni haba haji laitan hariba land se sarkaphungi khungi ne haba adu moina sarkaphungi makhata lairo adu nate akhoi se kuki gi ni haina torapodegi sarkaphung versus litan da laiba kuki singse chahi kaya degi mase thoke haina lakhrabane siloina issue je atopa nate amada tension bane popi thabagi youth thabagi ada tawbagi nomen nupi adu tawbagi law mai thabagi haina tension bane no moi policy di irang se crack togani aduga khana chenaragani adu asonda majority oirasu moi kalup che pik lasu asonda moi de backing che kana no ai phajana khoi khangi lairabane na moi tawrakpane aduna irang thola madugi manungda negotiation je ama tawrade moi gi settlement ama lakani haibane very clear this is very clear but akhoi gi indigenous people mi singsina akhoi gi mi singsidi akhoi gi lamni adune haibagi dum laithokpa laimalaga laithokpa haibado akhoi gi mi singsina mi kap thoktaba akhoi gi mi singsina ngasai gi akhoi da topa da su chaloi adu su leite adu gi problem leite haina adum chunsallaga leiba mi di mapandi gi lakone na ai thabak kana sudrade madu ta hodrade ai tungda du leroi waloina honakpa akhoi gi mi na dai di lawsu lei lamsu lei usu lei adu su lei ai gari tarka lege haibalomda akhoi da icham na ngasai laithokpa moina de nangi sumanda laraga madi noma lamdu leitribne na kanna suna honarga lam kamaina laisalaga aisu yum saba yadra haibegi police se khenarakpada ado hojek
थोलिबा तौरिबा ngarang Sinakeithel da tawriba se pot se to pot nate hoje Sinakeithel gi lam se mulibani aba moi gi ne claim tawrak ningai pot tu ne aba okay aduna lam gi issue da ne dona hoje Kuki na tawriba se lam invasion tawba lam occupy tawsan bagi police da mana da problem thopani aduna maite ka kaino tawsalaga maite ka moi lan taw bani haina versus tahalaga ignic cleansing ni kahina tawba saraga sonda di separate administration ni na separate administration means they have their own land haibani aba ko moi su lam le haibigi police ni aba du okay oda Ashang Kasar maroi na sik Kuki jingi leiriba demand ji naga gi leiriba community na yabadi sunga yaroi da bani aduna hasik makoi je kari tabo madau ta ge haibigi wahang khak lak tore sai sida kari maroi ba kari darkar oi hasik sa akhoi tarkai di very simple very short answer ko akhoi na center da takani center na partition leiba aduga neutrality da leitaba aduga akhoi gi indigenous people sing da undermine toriba puna makse lep hangada bane center na mase lep panumik ta ne moi adam tingkhang kumna dom paithok khrani akhoi na tangthop ngame tingkhang kumna ko ilai na na hojik mi khran askuki kal hai na hairam gani litan da leiriba khara ase akhoi tangkhul su son ban nate ne but hojik tangkhul sing na madu da khut thabang yadriba changba yadriba se kana no kari gi no hairaga security forces na loina koisala ngak saga leire abo Kuki ga akhoi tawnaba natana security forces ga akhoi se tawnaga dawre abo madu pot tu da ne abo adu Kuki ga naga hairade aina hanade hairena yengnara se hayangmak center security forces loina hanbi gro ko naga na ngambra Kuki na ngambra yengla se ni sini abo pot se aduna moi di ngasai gi center na moi da chauna changjam pham mama moi gi tamakta kha kari aisara guard tawra ngak senglaga leire abo aduna hojik ti ana hangleba question do akhoi yamna hairoi ma khoi ngan su ngangloi indigenous people mayam se pulle hairaga center da akhoi na para people ma changi sini I first round that might thamjak thowa maroi na mamang any Kuki madi naga jing thokiba irang jing da Kuki NP United Naga Council hairu mi amje khoi gi leaders me am pul amatung da irang thokta na santi purok na tongan message me am khak leigre aduna thokriba violence me am du madu retaliate tawna roi si haina bugi wafum bog leini haibadare adu hajik sidi mu retaliate tawbugi wafum nate masina amuk no reattack torokpa adu bawang mang da jo hairiba khoi mifam ji pham matung da jo Kuki gi leiba community mai ke gi adum attack tawai wafum lei aduna hajik naga amadi Kuki ani gi marakta hojik further wadi sanar matung da makata ba thoning da thongdok sing thon da ba ya bagi any possibility leibra na tragana khoi oja Ashang Kasar thambi ba adum irang se adum makata na matam lep ga break period adum escalate da ya bagi phibam da ubra khoi tongan ba CSO gi leader moi na kamani yengbe Prem khoi gi Manipur da handak tholai ba anouba mawong gi irang haitare ko maroina khulai pai ba armed terrorist personal group mayam am involved tawraga khut thona rakpagi micham mayam da ki khang pi bagi nongmai kapagi culture am tholai se masi mamang haktak ta tawnaram basina khunjaga lagi di mana civil community tarumbane adu hujik tawrai sidi train tawaga adu ga organize sathanak ma aggression ni masak ni haitare ana sigi design of aggression sidi ekona chumnagi communal ni masi kanglu phurup khoi gi maseni marakta nusina da ba nungaina da ba lamgi te na badagi khana na ku thongna na pani na pabya de sidi it's a well organized aggression amani ara well organized aggression si karama makhan gi aggression no hai kanda masida khoi gi objective ama magi purpose ama magi bhajana set tawraga maning sida adugi magi objective se ma yauraga thawena organize tawraga engineer tawra aba irang makhalamane aduna masi khoina tarai irai line hekta khoina kanglu masen luchingba leader khara local leader khara phamina raga hekta lotion ba admai tawraga lotion ba na haibase adum da khanaba be maram so later adum da khanaba yadre
ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯥꯟꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ indigenous people की मरकता लेरिबा आर्म ग्रुप सिंगसिगी मथकता कोई इंडियन फोंगना मोइना ऑपरेशन चथाबने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चाहिए चथाबने सिगी चथारेबा ऑपरेशन सी तोंगान बा इंडिया की पार्लियामेंट दा एक्ट ड्रैकोनियन एक्ट में इंटरनेशनल कम्युनिटी में ममना क्रिटिसाइज तौदना कंडेम तौदना लेरबा दु मखल की चनबा यादबा इनह्यूमन ओबा एक्ट में ममफबा अखोई लमसिदा सिजनरगा अखोई चथागा लेरबने ओ अदुना आइना सा हाइजरंबा हुजिकी अखोइदा अखोइगी लमदम सिदा तोंगान मतम अमा प्रेम सुनिंगजंग बिरंगनी अखोइना खरा इंखलक मतम दाइदुदा कॉम्बिंग ऑपरेशन नोंगालकपदा इतो खोइ म्याम से इतो खोइदो परेंग लेफनबी लेकाइगी अहल लंगांग लोइना मादेगी खंगौदना युमदा आर्मी कंबाइंड फोर्स नत्रा मयांग लानमी देगी स्टेट फोर्स मैम याव चंगलपी याम तौरमद्राने मणिपुर की मफम अयामदा तौरम पाकना तौरमी नत्रा अदुमाइना तौरम पोछि लेखिबो खर कुइरबने लेखिबो खर कुइरे कुइरी से कदा कमाइन तौरके हाय कांदा अखोइना सुम होल मसिगी सीक्वेंस ऑफ मणिपुर दो होंगाइबा अखोइगी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सिंगसी और मदुगी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की सिगी सिक्योरिटी की एडमिनिस्ट्रेशन की मतांग सुम कोइना सुम फॉलो अप तौरपदा अदुगी पोछि मोय चाही याखै मुक्सी चथरकपदा माय पाखिद्रे मोयना टारगेट तौरपा इंसर्जेंसी लोशनबा मिलिटेंसी लोशनबा अदु तो हाइबो पोछि लोइनमा अयामबा फेल ओइरा कांदा आउट ऑफ कंट्रोल द सुम लेरपसिना मदुदगिदी मोयना प्रॉब्लम सी मोयना चथरंबा अहेनबा एक्सेसिव अखोगी मिलिट्री एग्रेशन और ऑपरेशन सिना मरम ओइरगा ह्यूमन राइट्स की अचौबा इशू लाक्तना इंडिया की सुप्रीम कोर्ट केसेस में थोलपदी फेक एनकाउंटर्स की करी मैम लापदी इंडियन आर्मी डायरेक्टली इन्वॉल्व तौबी पोची मोई खरा मनिंग चिंथोरे हाइतारे अदु चिंथोखरगा हौजिकसी मोइना मिलिटरीली मोइना लोशनगे खलंबा पोची लोशनबा ngamgidabasi हौजिकसी एडमिनिस्ट्रेटिवली लोशन हननबा होनरक मतमदा एडमिनिस्ट्रेटिव रीसेट तौननबा होनरक मतमदा लमसिदा लेरिबा कांगलुप फुरुप सिंगसिगी मरकता अनौबा एखोगी इक्वेशन अमा मोइना रीसेट तौरकने अदुगी इक्वेशन जे करिनो हाय कांदा कम्युनल इक्वेशन हम सेट तवे कम्युनल इक्वेशन जे कमाइना सेट तौगे हाय कांदा लेरिबा कांगलुप फुरुप सिंगसिगी मनुंगदा मखोइना सिजनबा नुंगाइगदबा खरा अनऑर्गेनाइज्ड ओइबा अदुगा खरा हेना मसागी चपचाबा पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव एंटी इंडिया कैंपेन तौदबा अदगिदी लेदाना अदुबा पोटमा थिरा कांदा मोइना कुकी की मर्सिनरी ग्रुप में अमा अखोई ऑर्गेनाइज तौरगा मोइना सस्पेंशन ऑपरेशन हायरग मोइना मदु पुथोरे अदुना ngasi aduna indian army gi mahut sillaga makhoi si proxy army gi mawng sinara kanda makha taba aggression si chatha la kanda khoi gi lam sida balkanization si tawna na ba maruena khoi gi major ethnic group represent tawriba khoi naga gi group ta ethnic group kun ma thoi gumam ye leirani then kuki gi ne hai be sida tara mapan tara tara ma thoim leirani aduga lemoriba khoi gi metei panga gi population singa तौरकान मोइना एडमिनिस्ट्रेटिवली मोइना मसी ब्लॉक अहुम थोंना थुगाइरकांदा मणिपुर की लेरिबा मागी पॉलिटिकल आइडेंटिटी मागी हिस्टोरिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी सी थुगाइननबगी मोइना अरोनबा ई नाइ ताहंदना मोइ इन्वॉल्व तौदना हाइतारे मोइ इन्वॉल्व तौदना मखोइना नेक पमी सिंगसी सिजनरकांदा अदुगी इक्वेशन अनौबा इक्वेशन मोइना रिसेट तौबने ओके अदुगी पार्ट तुइ मतुंगिना हौजिक सिनाकैथेलदा तौरैसी एग्रेशन ने करम एग्रेशन नो है कांदा प्रॉक्सी आर्मी ना चथन बा एग्रेशन ने अदुगी प्रॉक्सी आर्मी दुने बजिगी कुकी खुलाई पाइबा ना हाइसे मसी अखोई की समटाइम्स अखोई मयाम सिंगसिना भाव तादबिदा कुकी की लीडर गा नागा की लीडर फमिनर लोशन गे हाय कमाई लोशन दोनो असोमदगी मी चाही कुन हेना चंगना तोलो हुल्लगा ट्रेनिंग पीरगा खुलाई मथेंग पांगगा बर्मादगी लीडर फो पुसला थमगा सिदा केम सान थमगा अखोई तक थवैना लान चाथा ननबई नौता चथरबा पॉलिसी दुबो अखोई कम्युनिटी की लीडर मनी फमिनर वारी सॉल्यूशन नि कमा कना हाइनो अन अदु ऑप्शन सुने लेते मसी खना निगाय बो लेते हौजिक लाइब पोती इंडियाना अखोई की चथरइबा सुम मखल की कैंपेन से मसी कमदोंना अखोई थिंगगदगे कमदोंना अखोई इसागी ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से कमदोंना अखोई अरेंज अखोई ऑर्गेनाइज तौजगदे अखोई सेमजगदे हाइबसने लुरैदि कइनो हेने फिवम सोलैदि ngarang nahan thokriba thodok si yamna manipur si huji yamna volatile oiba anytime any phibam ama dekta mathanga on ki be ab phibam de yamna
critical situation am dane khoi leis natra sigum timing sida Manipur gi territory gi manung da nomai kapa ga khi khang pi bagi thabak chatharak matam da akhoi gi leriba incumbent state government na formal acknowledgement am toroga adui matang da miyam de address tawdoi manam kai aduga mari lena na state government sina paikhat phom thokwa security gi arrangement paikhat na phaba punba ma chatha di kai no because aggression chathara iba kambu du Indian state ki organized oiba proxy army gi saruk ama oina laibani na state na moi check and balance tawna moi matik leitabo chamane moi to bungam de adri state government has low responsibility has akoi laiba hazik athona ja make sing tham adu ground reality da yeng matam jo last 3 years hida adum akoi Indian army me am gi proxy lanmi oina je Kuki militants me am sinabagi adu gi example me am khaksu ure koina so now Haziki state government ki shayo is low river role makoina hazik oiriba film kari film the lady gabdo state government ni matangse state ayu jai do state na tasena state na Manipur gi miyam gi damakta leiba state ama oitaraga di asida thoiba thodok sigi matang da immediately police ki action security ki measures lokhat kadabani as well as thoiba thodok si karino kamaina no masida kari tawnana bo honari ge habasi state na formal statement am thokadong na ba huji bok thok tiga ino kai tumi lei thoi no ba because proxy war si state na su endorse to ba khangna khangjan da ba natraga khanghan da ba natraga moi yaw ka no ne delhi na thing ba man ba poram ko yaw ri ba aduna maram oira kanda si uba thodok china sum makhata na chatharak ta gadi state su responsible oira kani state ta su accountability soidna hoji fix to wi matam se la kane ba han di state lighting di center da governor da me am tainara me ba hoji di state am leire wasal lo duna hoji am na to na facebook da kai da thok na am tawre hairam ni na state am leire state government am leire incumbent ekoi gi elected leader leire na hairam ni na makoina to thok thobak se tawr ta gadi moi da accountability fix to pa ba se masi masan ta bani an hana delhi da onjel laga ngangam pot khudi mak se hoji state government da onjel nganga kane an hoji state ki territory si manung da state sigi magi jurisdiction sigi manung da thokpa any unwanted situation se masigi matang da state na mayek sengna miyam da khangan ba aduga tawda ba thabak phajana khangan pa lauthokpa aduga miyam da sense of security pi bang amoi da boi ta gadi leiriba state se soidana miyam gi criticism da miyam gi kai hetare miyam na soidana chai bang ngam miyam na onjal pa yabagi matam do yam naksala haidana mai thamjage Okay, atau kau tu kau mana cinggi seruk sing dah hazik apa farmers sing dah idar cultivation dah mana di livelihood dah hazik tahu ina apa sigi area je dah sum attack torok pasi saya wajib di kali kamain dah thambini mana di attack torok pasi kau ki mana ina kau farmer ki side sing dah lau singu bagi mioi sing dah yam dah tu ina attack torok selap pui bafung kelai atau na hazik militant sing na terga hazik kau proxy army me am je na kali mana ina mukta kau main ina moi attack torok bagi sigi pi message saya dah rasa Moi pi message kai nati moi na taw sidi it's a tactical strategy ni prem tactical strategy de kai no hai kanda ching da leriba chingmi singi main occupation se kai no farming ni hai ba farming se kadai de tawi chingi ahang ba chingi mi khunta na da ba ahang ba saruk ching du taw de na tro adu ba jaga si no na changjal ba infiltrating or immigrant community na di hai ba territory si moi na occupy toction ba pa me ba madu occupy toction na bo hona ba matam da sangai ba mi na thabak suba lakpa mi thabak subam se masida aki akhang piraga mi sing sida adu da movement tarok gadi hai ma mafam du movement tarok ta ba taraga di movement tarok ta gadi mafam du moina mu occupy toction laga popi thajan mani khang de ano village semjan mani khang de mogi mi thajala aga mafam si occupy toction laga do ne ba aduna territory expansion or territory demarcation gi te area domination ne ba area domination tawna na bohna bada makoina khalisi tangkhul gi or naga gi community singi ekoi gi keno singse tangkhul gi naga gi community singi ekoi gi settlement area concentrated settlement area se sigi concentrated settlement area sing sigi dagi pangpak pakthok tana lehen kraga lemor belam gi ahang bo saru singsina makoi gi hamlet village adu village na haijal laga kun maming amam thonja laga moi gi chieftainship ki dugi makha da moina kun lingjal laga lamji moi occupy to ge haibane ba aduna si Sinakeithel to rong matam it is very clear Sinakeithel ji strategically akoina Manipur gi map si yeng matam da litan yeng ko litan lere litan dagi nang koi gi jingphai lere natra
Chingpei Sumda Ringuidum Sachi Lambi Sidagi Toroga, Sinakeithel Lerega, Ashonakan Mogi Kanoda, Cycle Samdeba. Aduna, Cycle Sina, Kampubi, Dagi, Samdaraga, Cycle Laga, Adure Samdaraga, Sigi area, Sigi whole stress, Samuktaraga, strategically, Makwena Kuki Pamba Kakinate, Indian Army Supamba, Belly of the Ladiba, Metegi settlement area Siga. Mathagum the Legadoriba, Awanum the Legadoriba, Nagagi settlement area Siga, Sigi Marakshida Moina, security barrier ma, create on the Nobuhonabda, Kuki populations in Nona, Maduda, settlement, Anobo settlement chambers there, Masimogi strategical canonab. Okay. Aduna, position Lakanda, Akugi Anoba highway, half long is this zo Sigi Iren Kungi, Mataki says da, in Puigi Kunama lady say, Hanagirang Tokibudo. Iren kun gise sidasu highway mapanda nauna yum moi company da hainaraga Kuki gi yum anoba settlement yum ahumari sajalambadagi iren gi kunja sina tathokpagi plan wari le thodok le ko aduna tawai pose kaino ha kanda masi well organized New Delhi dagi design torokpa well organized engineered pre-planned strategically designed process of aggression ni highway aggression je kaino da area domination ni high brushy tactical mayam say Tabok mayam say Pakal and Nabonabada India security forces na forefront the Toga Tobudi Yaro the Bapon Ado Banina Proxy Army na Kuki Kulai Privacy season Raga Moida Tohon Bani Habasa she didn't make him polite. Aduna India government da Masigi policies Hongananaba I could state government amadi indigenous people Manipur by Yellow Miamna Punjal Laga Tabak Togdagadi high Basigi Equida Kulaiwana, Tazal Iba, Kulaiwana, Sizna Iba Pose, defeat of the Ira Poti. Exactly. Once again, welcome to Manu Hutna, Lamjathang. Kitang Theng Nodia with air, but still he is joining our show. Thank you so much for joining. Michael, Matam Zidi, hand me round Zidi, Kitang tight over there. So I'll give you around 5 to 6 minutes, please don't mind for that. So we'll come on another second round. I couldn't be round Michael. So Michael, last recent Sahi Khuraijam Athouba Kuki Adi Maraki Lan Chira, Kuki even Nagagi Lan Mutolpa, Aduga, even last June 2023, the Gihoraga, Adumakadum Ahoy launch, break Piraga, Adumakadum Tauralapone, Aduga Thadou, sorry, Kuki leaders of the Nagagi leaders, Mampulaga, Lanji, retaliate, tolerate violence, claim as a peaceful as a header we were from my uncle like it. But still on a continuation process, Kuki Mushina. Nagata ba mafam jingna naga villages singna nongoi ka pagi thok attack to way of jam lere aduga ngasi ki topic maming je amtang ai remind of jaram ge Kuki re-attack at Sinakeithel. So how do you see hazik oiriba Kuki na nagada hanjan attack to salakpa laiba community leaders me am ko pullaga yasanergy haina bagi wafam julaiba but still koi gi Sigi Lamgi land ownership ki matang adu tongan issues me am ki matang da land su tawre have of lay aduna hazik nagajing da Kuki jingi perception moine yeng ba mi yeng Kuki na hazik oirei ba tawrei ba sumba attack to salakba hazik khana bagi escalate to bagi wafum langba sai wai si kamain kai wafum thamini han bada toriba pot se number 1 se due to the continue presence high Sarah or Hojik Pau Kaino Kulai arms Mayamdo Adum Sigi Jing Sida Adum Paira Adum Le Haibagidu Fazana indicate to Bangam. It is very evident. Tabak the D H Chatle Ang Hansu Kochat Chatle Yausang Tay da so I said no may could lie Paira Aga Chat Aga Kem later ba so I said up was out of hostile elements later Haibagido Udum Pangbangam whereas Jing the D no may dum labanina I professionally trained or was not tabanina heck pipe they don't cap ganiba. So in the name of village volunteer high Sara, Kari high Sara, dum no may dum pyrobanina adu di dum blank fire or gedra karu gedra dum kapaga and that provokes the another community. So I think Indian state na high tare or Manipur lengak na high tare sigi presence of arms high tare ko sigi poche ching the di cartel to bangam dri security forces mayam ki
kaino se law and order se ngak pangam dri hai be se phajana ut pangam me ba so hojik se adu gi maram oiduna moina contain tung ning da ba gi maram su moi gi plan moi gi own design ra or karino India government gi sanari ba pot se khoi se bhap ta bangam dre but one thing is very clear Indian state does not take seriously about the presence of continued presence of arms in the hills hai be se hazana igi understanding that the adum leiri hai be se ai thamjage adumain to duna hojiki leiri ba pot se last almost 3 years khatne ba mayam sing se fatigue oi rapai maram oiduna asom sa nakan animak se adum tanbra hai na khalaba tarabasu whereas on the Kuki village volunteer hai tare moi di adum provoke adum tori ba adoi taradi karino torba pot se maro ino se target tori se litan room da ne ba sigi litan room si sida yenga kan sida maru oina KNO Kuki National Organization ke makhada leiriba KNA haiba Kuki National Army haiba aduga Kuki Liberation Army KLA haiba moigi samusang haiba khun sida moigi kari designated camp amal le ye ba ko adu kambu singduga manaraga litan gi adwa gi yamna peaceful oina leiriba yamna cordial relationship da dum le ramba pot du hanta kisin thodo ki maram oiduna thoki ba pot amal le sikan sida simayam sing se disturb to ra kan sida di adu moi gi khut su yaw de hai ba su ya de ba adu ki maram oiduna hojik se NSCNIM gi di tangkhul ni na ayamba leadership se tangkhul mi chang gadra haina mayam na khan badu NSCNIM na full kaino si sida ekhoi di khut thaba yaw di nakan ni maksi to si to na fazena neutral oina ngang khra ba ne doi taradi kaino oina di hojik provoke odum tori ba khulai dum pai ra ga dum provoke tori ba se su la lo ba hojik na sai ba ke no gi kem da le ri ba mi duga sigi village volunteer the name of village volunteer to ra ga khulai pai ba sing se manara kan sida another community maro ina naga manung su yamna taba tanghul sing se provoke to pa gi tori ba phivam se subside to ba man ba gi wane but tori ba pot se Indian government na phasana handle to de ba gi maram oiduna I don't see any future tung nadi sing na just a personal understanding ne caution government na caution phasana lower aga phasana diffuse to drawadi because thodok hek thok pa numit to the kun mari du da kun ma thoi se tangkhul gin ne kun ama ani hom gido Kuki gin ya na thola kan se mayam se ngak khra bane ba so the sentiments of the villagers will still be high despite NSN I am saying that they are not going to retaliate or this and that mo yaw roi hai ba tar so praja sing na di moina di kai do da kaw ba ngam moi ba doi taradi is it community understanding na community ni gido really effective oibra oidabra haibase questionable amal leyeba do taradi it is the sole responsibility of the state government hojik di sarkar su palabani na to kari haisera take all possible steps to bring all those communities in that periphery come to an understanding aduga du yam thuna to ringai phawadi I think there will be another round of communal conflict lakani hai ba chance se ya mong na le hai bi se gi understanding da le aduga Michael Manuina inan amazing na Kuki gi lal ho na tra Kuki militant sing ji makoi khulai oina sinna matung na makoi proxy army oina sinna ga maitai bari naga da lan thon bani hai gi statement to an ba le adu kamaina kari mod bibiningi trimatex da aduga state government na hajik tawriba lan sigi community me amax da oiriba hajik classes da state government lawriba rules na kamaina ui state government gidi kasu visible oiba step di lokhat padi leite ba ko I don't see any visible steps taken by the present state government moi gidi formalities oina towi this and that da khara yaw ba yuane moi gidi yamna strong assertive oina action pai khat padi ubangam deba whereas Kuki haiba militant sing di is very clear moi mercenary ni na adum season na bata bane ba maram di mercenary
di moi di dum season na hi gan ni ba do tar di hoji ki se India government na ying is a cookies are not anti national moi di anti national na te moi to lo khat ki ba mayam sing se bharat da kap pa na te hai bne ba adu gi maram oduna moi se adum anti national da uri ba Manipur gi insurgent group kaino maru oina UNLF oiro atei oiro ko du mayam singa PLA oiro NSNIM su independent sovereignty talak panina si ani gi diffuse to ninga gi sizina rak panina when we question to the government of India maru oina Indian army Assam rifle oiro army oiro khoina question to ra kan sina moina di they are not anti national moi gi di khoi da kap panate moi gi di just kaino yawani haira kan sida khoi sina kari hai sera security mayam sing sina adu explanation je dum pirak panina so ultimately is there moi gi proxy ne ba moi gi bogus ne ba because sing na hai tara di nani ji pangang dangang brai na khan bai wa ne ba if you look into the modus operandi and the pattern si se lot pa ya ba pot na tre ba si hoji ki lot ke hai su za thoba koina nani ma mathang da lawe anti national ngangi anti india ngangi hai na chat pai wa ne adu na te ba koina hai jari se koina chap cha na ying akan si da oza sang koina su puthoi ba Indian Army ga chatminari ba moina freely thar iron hand season ada laiba yumme sumati ko nagagi me thaba mayam du yenga kandadi lot pasuk ngam ngam ya dam peer marshal okay Michael, thank you so much. I'll come you later. So hajik maki oina lairiba koi gi tension escalator confirm jing the kari wer kani natraga kari ori habagi wafam sini amna luri bise aduna tension ama escalate taw ba du community ani gi marakta du ira am lakma thamda state government gi responsibility lai adu hajik Manipur state government gi responsibility ji madau itau tau dana laibagi adu gi wafam gi mot ma'am kak lai